One more time. Kinaret pas mambasting bam siya na kulay. Pankaro babang bating labam lekak nai. Are you ready for some actions? Here we go. Tak tilang baro bat kelan rukomi. Shoru tang sang sin bat keduk hana syadam. Kisuk din yung actions. Kisuk out. We'll learn this together more. Kalong kum no tak tilang baro nang ta kelan rukumne bat syok tang sao sin way ar lai sao bat keduk ha la syadam. Okay? Ready? Bilang baro bat kelan rukomi syoru tang sao sin bat keduk hala syadam. Nganam leisure actions datang waktu mo. Are you ready? Okay. Tak bilang baro bat Shoru tang sang sin bat keduk hala syadam. Nang ta pen ki shin riak ti nang ta pen ki shin riak ti bat bu hana terbang. Nang ta pen ki rendang ti nang ta pen ki rendang ti bat ra rukam shaneng. Hoy 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 Plerlet kik man baro. Plerlet kik man baro. Plerlet kik man baro. Plerlet kik man baro. Shisien upai usyong kulay halor masiray ko. Kendet uhap shaliw karay plerlet kik man baro. Plerlet kik man baro. Plerlet kik man baro. Magpapanyo semua yung pimo. Pinyarap ang? Hot! Okay.